таи даврҳои охир дар доираи Ла Лигаи Испания ва умуман бозиҳое ки тими Атлетико Мадрид нишон дода истодааст, агар таваҷҷӯҳ кунем, шумораи зиёди голҳо ба қайд гирифта мешаванд ва боз як бозии серголи дигаре ки ин ҳафта дар топ-5 лигаҳо буд, ин дидори дастаҳои Атлетико Мадрид ва Севилья ба ҳисоб мерафт ва дар рафти ин рақобат ҳам бозигарони Атлетико ки дар ҳисоб хафо мемонданд, баъдан тавонистанд ғалабаи худро ба даст оранд дар маҷмӯъ 4-3 ва ҳунарнамоии олии боз ҳам футболбозони ҷудогона, махсусан маҳорати волои техникии Гризманро ишора кардан ҳам лозим. Аслан Гризман дар ҳафтаи гузашта ҳам дар яке аз бозиҳои Ла Лига хело зебо голро бо усули наздик ба Денис Беркамп ба ҳадаф расонида буд. бубинед Атлетико Мадрид сароғози мавсим андак фишор болои Симеоне ҳам буд, мушкилиҳо ҳам буданд. бубинед вақте ки дар Лигаи Чемпионҳо аз Бенфика бо ҳисоб бузург шикаст хӯрд, аз Лил дучори мағлубият шуд ва ҳатто сару садо оиди ивазкунандаи эҳтимолии Симеоне ҳам пайдо шуда буданд. Валекин айни ҳол дастаи Атлетико дастаест ки не танҳо мо онро бо автобусмониву дифои пурқувват таъриф карда метавонем. ҳарчанд ки инҷо бубинед аз дифои пурқувват чизе барои таъриф набуд, даста 3 гол сар дод, вале муҳимтар он буд ки даста тавонист камбек кунад. як камбеки муҳимеро зидди яке аз ҳарифони азалӣ анҷом дод, ҳарчанд ки Севилья айни ҳол на дар ҳолати хуб қарор дорад ва бубинед ҳамлавари марказии Севилья дар 14 бозӣ нав голи аввали худ истиқбол мегирад. манзурам аз Ромеро аст ва ин чизо инҷо албатта Севилья зидди Атлетико бозии хуб нишон дод, бозии бисёр беҳтарин нишон дод, валекин бояд таъриф аз оне кард ки Атлетикои Мадрид айни ҳол ба ҳамон Байери Хаби Алонсо табдил ёфтааст. аллакай бубинед дар 9-ум бозӣ дар дақиқаи охир пирӯзӣ ба даст меоранд ё ки ҳисоби мусовиро барояшон таъмин мекунанд. ин чиз хуб аст ва бо истифода аз оне ки Реали Мадрид на дар чандон ҳолати хубе қарор дорад ва Барселона ҳам ҳарчанд ки Филикро гулрӯз таъриф тавсифи зиёдатӣ ҳам кард, бисёр дучори нокомиро мешавад. бубинед Атлетико бояд аз ин чизо хуб истифода барад ва то ҳол айни ҳол Гризман ки шоҳкорӣ мекунад дар бозӣ бисёрам натиҷаи 100%-ро барои худи Симеоне таъмин мекунанд ва ҳамзамон дар охир пеш аз оғози шарҳи ин бозӣ аз ҷониби гулрӯз шарт кунем ки бачаи Симеоне ҳам хизмати хирсонона мекунанд. бисёрам маст дар ҳамин бозӣ хизмати бузург карда буд. Ҷулиано бале дар маҷмӯъ на танҳо дар ин бозӣ, дар чанд бозии охир вақте ба ӯ шонс дода мешавад дар ҳайати асосӣ ба майдон мебарояд, хело олӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст. дақиқаи аввали бозӣ хуб, дақиқаи аввали бозӣ Атлетико Мадрид айни замон бо ҳамаён хусусиятҳо ва муносибате ки дар дохили даста аст ба Аргентина соли 2022 хеле монандӣ дорад. дар ҳайати дастаи мазкур айни замон байни футболбозон дӯстӣ ва рафоқат воқеан дар сатҳи олӣ аст. худи бозигарон муносибати хеле хуб доранд ва ҳамин муносибат дар майдон ҳам ҳатто эҳсос мегардад. мушоҳида кунед он чизе он умурое ки албатта имомбек инҷо оварда буданд. дар такмили ҳамон умурҳо мехоҳам ишора бинамоям ки дастаи мазкур баъд аз он ки бухт аз дастаи Бенфика дошт, баъд аз он ки онҳо аз Бетис шикаст хӯрданд бо ҳисоби 1-0 он бозӣ ба анҷом расид, куллан ҳатто Гризман дар ин бора ишора кард дар мусоҳибаи худ ки ҳамаи мо ҷамъ шудем бо устоди мураббиён, бо роҳбарон як суҳбате доштем. баъд аз ҳамон бозӣ ва баъд аз он суҳбат дастаи Атлетико Мадрид дар 9 бозӣ мағлуб намешавад ва бозие ки дар он аз ҳисоби ғалаба агар бигирем гӯем ки бо мушкилӣ пирӯзиро ба даст овард. ягона бозӣ ана ҳамин бозӣ буд ки бо мушкилӣ пирӯзӣ ба даст омад. дар дигар бозиҳо дастаи Атлетико Мадрид ба осонӣ дар бозии охир пирӯзиашро соҳиб мегардад. вале ки голо бубинед дар сониҳои охири бозӣ ба самара расонида мешуданд. натиҷаи таъмин нест натиҷа. бубинед дар 9 бозӣ ишора шудаги аст. бубинед ки монанди ҳамон Байери Ливеркузен бубинед дар сониҳои охири гол ба самара расонида мешавад. онҷо ҳисобҳои калон буданд, ҳисобҳои калон буданд. як қисми ҳамон голҳо албатта баъд аз дақиқаи 75 зада шуд. бале гап сар ҳамин чиз меравад, вале агар мо аз ҳисоби ғалаба бигирем онҷо аллакай дастаи Атлетико Мадрид пешсаф буд. дар ин ҷо Атлетико Мадрид ғалабаи мушкилии худро танҳо дар ҳамин рақобат бар Севилья ба даст овард ва вақтҳои охир Атлетико Мадрид воқеан дар сатҳи олӣ қарор дорад ва аз нигоҳи имтиёзҳои аз даст дода шуда агар бигӯем онҳо айни замон метавонанд аз Барселона пеш гузаранд.
ва албатта дастаи Атлетико Мадрид ин бозиро агар мо қиёс менамоем Бариос бозигари хатти ними ҳимояи марказии дастаи мазкур айни замон дар сатҳи хеле олӣ бозӣ мекунад, вале ӯ наметавонад дар зарфи 90 дақиқа ҳамон гӯем ки темпи бозӣ ки мегӯем онро ба пуррагӣ идора бинамояд. Коке метавонад капитани даста ки маз Бариосро дар ҳамин рақобат иваз кард. вақте ки ба майдон омад кулан гӯем ки бозӣ ором шуд ва рафти он кулан дигар шуд. Самуэл Лино голи бисёрам саривақтиро ба самар расонд. Фикр дорам аз голи Гризман дида муҳимияти он кам нест. Бале. ва баъдан Гризман албатта дар охири рақобат вақтҳои охир Гризман ки худи ӯ дар сатҳи олӣ қарор дорад инҷо ҳам бо истифодаи техникаи олии худ тавонист голи ғалабаворро ба самар бирасонад, вале муҳимтар аз ин ба майдон омадани Коке бозиро ором кардан дар маркази майдон, баъдан ҳамлаҳои пайваста голи Лино голи саривақтӣ ва хеле муҳим ё ва баъдан ҳамин ҳолат ба голи Гризман овард ки Атлетико Мадрид яъне инҷо шояд бисёриҳо бозии Атлетико Мадридро тамошо накунанд, то ҳанӯзам ба мисли Имонбек Атлетико Мадридро гӯянд ки дастаи бозӣ дар хатти дифоъ автобусмон аст. ин кайҳост ки ин тавр нест. Аллакай схема иваз шуд, аллакай бозигарон иваз шуданд. инро ман нагуфтам ин бисёриҳо гумон мекунанд ки ба қавли ҳама хел ҳама аст. бубинед аз рӯи шумораи голҳое ки сар медиҳад ба дарвозааш аз рӯи оморо ва агар ба ҳисобу китоби математикӣ ба оморо такя кунем хеле зиёд сар медиҳад. бора ба кайҳонавардо бо монандӣ накунем аслан ба ҳамин факту далел аслан ҳамин хел буд. солони пешина мемехӯрд ҳатто сароғози мавсими ҳамин мавсим ҳам ягон кас ба ӯ бовар намекард вақте ки чунин шикаст мехӯрд. Не, Атлетико Мадрид кайҳост ки голи бисёр сар медиҳад. Барои ин дар мавсими гузашта онҳо аз ҳама зиёд гол сар дода буданд. Яъне кайҳост ки бозии автобус намемонад Атлетико Мадрид. Ман инро дар назар дорам ки айни замон Атлетико Мадрид баъд аз он ки 4-4-2 бозӣ кард бо ин тактика онҳо ду бор ба Лига Чемпионҳо ба финал баромаданд. Айни замон иваз шудааст, бо се дифоъгари марказ бозӣ мекунад, ду нафар аз канорҳо бозӣ мекунанд, ду нафар дар хатти ҳамла бозӣ мекунанд. Яъне кулан ин тактикаи дигар аст, ин бозии дигар аст. бозӣ пурра ҳуҷумкорона аст. бо ин ҳамлаварон агар бозии ҳуҷумкорона накунӣ кай мекунӣ? ва дар оғози мавсим ҳатто Александр Сорлот, Хулян Алварес, оғози мавсим ҳатто ҳамин чизам гуфта мешуд ки бале дар оғози мавсим ҳам баъд аз он нокомиҳои пайвастае ки Атлетико Мадрид дошт ва Имонбек хеле дуруст ишора кард, баъдан ҳама гуфтанд ки беҳтараш ба ҳамон автобус баргардем, чунки натиҷа муҳим аст. Аммо Атлетико Мадрид Симеоне ҳеҷ касро гӯш накард. ҳамин тавр бозиро идома дод ва ҳамин бозии ҳуҷумкоронаро ӯ ба тартиб даровард. ва баъдан бинед ки натиҷа омода истодааст. Ну бозии лекин аз осмон истора ҳам фарорад Симеоне автобус дар таърих номаш мондааст. агар ки бозӣ ҳам накунад. барои шахсоне мисли ту ки бозиро бори охир соли 2016 тамошо кард. барои ҳама ин бозӣ дар соли 2016 набуд. бубинед масъала ҳамин ки худатро профессор нагиру дар масъалаи факту рақам гуфтан дар кор. факту рақам ман гуфта истодам. факту рақам гуфтам ки ба ҳамин ҳамлаварон намешавад автобус. дуруст Симеоне вақте ки тактикро иваз кард вобаста ба омадани ҳамлаварони дар корӣ нафароне ки дар ҳуҷум бисёр самаровар ҳастанд. бубинед Александр Сорлот аз хати эҳтиётӣ ба майдон омад ба қавле ин мавсим айни ҳол барнома айни ҳол дар соли 2023 сабт намешавад гуфт дар соли 2024 вобаста ба бозӣ. аммо Атлетико Мадрид баъд аз соли 2016 иваз кард тактикаи худро. бисёр ҳолатҳо дар бисёр ҳолатҳо ҳатто он замоне ки аз соли 2016 иваз карда бошад дар бисёр ҳолатҳо ба ҳамон ананаи кадом ҳолат кадом бозӣ дар бисёри бозиҳо ман барои мисол дар ҳамин мавсим дар мавсими қаблӣ ам ба қавла як галабозиро мисол мебарам ки Атлетико Мадрид умуман бозии дифоъкорона нишон намедиҳад. ҳатто бар муқобили Барселона ҳам бозии дифоъкорона нишон, бар муқобили Реал Мадрид ҳам онҳо дар хатти дифоъ намешинанд. ин Атлетикои соли 2016 буд ки айни замони мо бегуфта истодаӣ. баъд аз соли 2016 дигар Атлетико пурра иваз шудааст. буд 18 19 20 буд бисёр барои даъвои зиёд некунед. барои ҳамин футбол тамошо кардам. футбол ҳамин шарҳ додани футбол маъни тамошо кардани футбол нест. ин футбол аз даруни утоқ шория мо як экран як бозӣ ман бозии Атлетико Мадридро 3 сол шуд. телевизорам сари Гризманро зард намебинӣ. 3 сол шуд ки бозии Атлетико Мадридро ман тамошо кардам. шарҳ додагӣ нестам. 3 сол шуд. шарҳ додагӣ нести барои ин гапи зиёдатӣ мегӯям. бозии Атлетико Мадридро тамошо мекардам. агар шарҳ медодӣ умуман гапзанӣ мо намемондӣ. не ман шарҳ надодам, аммо тамошо кардам. қисман гӯем мароқ зоҳир мекунанд ва ин ки таваҷҷӯҳ дорад аз миёни дигар дастаҳо зиёдтар. ин дурӯғ аст. вақте ки мисол оддӣ вақте ки ду бозӣ ба таври параллелӣ мераванд ин ҳардушро тамошо мекунӣ. дар сабт ин хеле ғайриимкон аст. сабт дар сабт кори дигар надорад. бозиро
پیامگیر دو دسته تماشا کند این هم یک خودسخت کنی ایلاوگی نه اگر مخلص همون دسته باشد چی تماشا کرد حتما من بازی اتلتیکو مادرید خیلی مخلصای شما شارع هم مخلصان دستای زوره من بازی اتلتیکو مادرید برشلونه را به قهرمانی برآورد حاضر با اتلتیکو درست در حقیقت دسته واقعا هم درست است بسیار جهت‌های سخن گفتن من راضی لیکن وقتی که در حالت‌های ضروری 360 درجه تاب می‌خوره این طوری نمیگیره آخه کدام حالت تشکر نه کدام حالت نه همون حالت‌های گفته واضح تمام مخلصا را پرسی تمام کارشناسا را پرسی اتلتیکو را اصلا درست به همین موسم‌های اخیر به اتوبوس بازی نمی‌کند لیکن در ازل هست که بازی نمی‌کند لقبش چون اتوبوس ماندگی است این چیز بعد به زودی فراموش نمی‌شه همون آدمانی که میگویند که اتلتیکو مادرید به اتلتیکو مادرید توجه ندارند بازی دسته رو با چی بها میدن با اون که سال 2016 با خودت بعد در لیگ کار می‌کنی یک دقیقه من گپ زدم شما گپ زدید من خب کردم خودت 90 دقیقه گپ زدی من یک دقیقه اجازه دادم تنفسی بازی اجازه باشد نه من گپ زدم اجازه خودت اجازه تازه این بازی را شرط تکراری بازی نه تو عموما گپ نزن نگاه کن برنده گپ زند من گپ زدم برای نه فرصت دیم برای جواب 96 دقیقه گپ زد من یک دقیقه برآمد کردم نه وقتی اندیشه شما بود جواب بود شما تمام نمی‌شد دلیل خود را نه آخه برنامه رو مکمل کردن در کل به هر دو طرف وقت شما مکمل نمی‌شد بازی 90 دقیقه دلیل خود را گفتی دلیل‌های خود را آوردی گفتی من دلیل خودت رو می‌بیارم گفتی که من خودت رو در نظر دارم من و 90% مخلصان رو پرسیم اونا میگویند که اتلتیکو مادرید دسته است که در خط دفاع بازی میکنه بازی اتوبوس میموند من بین نشه شما روزی هستم درست نگاه نگفتید این گپ دیگر کردی ببینید بیاید من گپ خود را تمام کنم من گپ خودم را تمام کنم بعد شما دروغ تو یک جمله فکر بیان کردن نمیتونی خیلی مهارت نداری من یک جمله خودت میگویم بعد نه شما الکی گفتید اکنون مونید من نه الکی آخر گپ مرا دیگر کردی نگفتم گپ گوش کن من گفتم که اتلتیکو مادرید خیلی که من با تو راضی ام در موسم اخیر اتوبوس نمیماند این درست لیکن در ازل همین سیستمی که سالیان زیاد استفاده میبرد اولی همه خیلی لقب گرفته است دسته و زودی این استراتی به قول این قالب ایواز نمیشود منظور من این بود مایلش انا شما گفتید تمام انا شما گفتید تمام شما گفتید تمام گپ شما رو فهمیدم وقتای اخیر اتلتیکو مادرید بازی دفاعکارانه نشون نمیدید شما گفتید این اندیشه من شما بینش روزی شدید مایلش برای مخلصان اونایی که میگویند اتلتیکو مادرید بازی دفاعکارانه میماند با چی بها میدیند با اون بها میدن که اتلتیکو مادرید سال 2016 4-4-2 استفاده کرد با تاکتیک پر را در خط دفاع به فینال لیگ چمپیونها برآمد و در خاطر بسیاری از مخلصان همون دسته باقی مانده است فکر شما وابسته به نتیجه فکر شما درست 100% اکنون من میخوام به بینندگان فهمونم بینندگان عزیز اتلتیکو مادرید عین زمان اون دسته نیست کایهوس اون دسته نیست که اتوبوس میماند اتلتیکو مادرید چند سال شد بعد از موسم 2017-18 این دسته پر را بازی این رو بهتر میدونن آخر چی دیم بارا گپ زیاد میزنی آخه به من چی میدونم خودت گفته که نمیدونم این در قالب در فانتزی موندگی در فانتزی کی در فانتزی هم ببینید وقتی که دسته سالیان زیاد همون خلاف اتوبوس میماند هرچند که از آن دستم کشد همین خیلی در اندیشه در اندیشه کی در اندیشه کی در مخلصان آخه من با مخلصان گفتم همین گپ که نمیمونه آخه گپ تو همش راست نیست در از نام خودت برآمد کردن میگیری تشکر زیاد نه اینجا با فکرم ایمانبک تنها میخواد این رو برای بینندگان اشاره کند که دسته اتلتیکو مادرید در ذهن آنها همچون یک دسته دفاعی باقی مانده است ولی طور گلروز میگوید و راستی من هم دوامی 2.5 سال اخیر حداقل وقتی بازی‌های دسته اتلتیکو رو شرح دادم پیوسته اشاره میکنم که دیگر این اتلتیکوی سال‌های قبلی نیست و این تیم زیادتر به خط هجوم مایل است این چیز رو در مثال هجوم‌ها گل‌هایی که میزند و گل‌هایی که همچنین سر میدهد دیدن ممکن بینندگان گرامی فکر میکنم خودتون در این مورد خلاصه‌های ضروری و اندیشه اونها رو کی عوض کرده میتواند ایمانبک عوض کرده میتواند من عوض کرده میتواند شما عوض کرده میتواند اگر ایمانبک گوید که اونها اتوبوس میمانند مخلصان همین طرف فکر کرده میگن که اونها اتوبوس میمانند من این چیز رو نگفتم از نو من برآمد نکن من گفتم من خودم رو اول گفتی بعد فکر خود رو 360 درجه تغییر دادی 360 70 طوری نمیگیره در اینجا گپ بسیار بزنی با ما رو گپ زنی نمیمونی این خیلی طوری نمیگیره این شرح بازی پخش مستقیم نیست کوی برنامه برعکس من تشکر برعکس من گپ زنی موندم برعکس خودت گپ زنی خودت دائم گپی زیاد میزنی